Sklat je nažalost relikt, ali ne geološke prošlosti, nego naše nedavne ljudske prošlosti. Danas ga nema i to smo mi napravili, prevelike ribolovnim pritiskom. Danas ne samo da nema sklata, nego cijelog niza morskih pasa koji su tu prije obitavali, da ih danas jednostavno više nema. Ne samo da nema njih, nego isto tako nema ni cijelog niza drugih vrsta riba. One nisu izumrle, ali su pod takvim ribolovnim pritiskom da ih vi dok ronite ne možete vidjeti, imate jednostavno dojam mrtvog mora. Me he sorprendido negativamente porque cuando venía, iba a venir para Croacia, tenía unas expectativas, estuve buscando imágenes de Molat, vi que el lugar es maravilloso, súper bonito, pero todo eso cambia dentro del agua. Dentro del agua está muerto. La verdad que la palabra que lo describe es triste. Nosotros en el Atlántico tenemos vida, en el Adriático ustedes no tienen vida. Aquí no hay vida, no se ve nada. No hay peces, no hay crustáceos, lo único que se ve son fanerógamas marinas, posidonias, pero no hay comparación. La cantidad de vida que tenemos allá, gracias a lo que hemos ido trabajando con el tiempo, es totalmente diferente. Allí hay vida y aquí no. Želja WWF-a, zapravo osobna želja svakog člana našeg tima je da se zaštiti ova kritično ugrožena vrsta koja je pred izumiranjem i ako ništa drugo, da ne ode u tišini. Sklat je vršni predator. Sklat more održava zdravim. Koja je uloga lava na savani, tako je uloga sklata i drugih morskih pasa pod morem. Los tiburones son importantes en el ecosistema porque ejercen un rol de controlador. Y si los tiburones desaparecen de un ecosistema, el ecosistema deja de ser saludable porque se desequilibra. La verdad es que es un animal que te transmite mucha tranquilidad cuando estás buceando con él. Un nado muy sinuoso, muy lento. Y la verdad que son animales que cuando estás con ellos en el agua te transmiten esa paz. Cierto es que al final nunca tienes que olvidar que es un tiburón y que tienes que tener cuidado. Pero la verdad es que son animales espectaculares. Es algo que es digno de ver. Vale la pena estar en un sitio donde puedas bucear con angelotes porque es algo maravilloso. Rezultati našeg istraživanja pokazali su da je upravo područje Molata jedno od zadnjih područja na kojem obitava sklat u Jadranu. U zadnjih nekoliko godina od 30 zabilježenih ulova, 25 je u ovom ovdje akvatoriju. Ono što mi želimo i fizički dokazati njegovo postojanje i zato ronimo. S druge strane imamo i indirektni pristup, takozvane okolišne DNA, gdje uzimajući uzorke morske vode na različitim lokacijama u akvatoriju i poslije testirajući tu vodu na prisustvo DNA samoga sklata, pokušamo isto tako sami vidjeti u kojim područjima zapravo oko otoka Molata se on koncentriranije nalazi. Ovo nije izoliran projekt. Zapravo na cijelom Mediteranu i na dijelu Atlantika provodi se veliki projekt zaštite sklata, zaštite tog anđeoskog morskog psa. Imali smo priliku ovdje imati najveće svjetske stručnjake s nama. Oni su itekako zainteresirani, veliki je potencijal i za turizam, što oni imaju veliki ronilački turizam koji se isključivo vrti oko toga sklata kojeg su uspjeli zaštiti. Tako da to ima jedan veliki potencijal, ima jednu dobru priču, ima jednu priču koja može brendirati ovo cijelo područje. Nije nam cilj ništa uzeti ljudima. Cilj je naći sklad između života čovjeka i mora. En Canarias el angelote está muy ligado a lo que es la industria del buceo, el buceo recreativo, y nosotros tenemos miles y miles de buceadores que vienen todos los años a Canarias. Ha costado porque ha sido un trabajo que ellos vieran que ese animal tiene un valor, más valor en el agua que un valor cuando lo pescan. Pero cuando está en el agua el valor puede ser mucho mayor y puede ser mucho más longevo, más duradero. En Croacia lo que tienen que hacer es realmente preocuparse por el ecosistema y tomar medidas para que cambie la situación y pase de ser algo sin vida a algo con vida en poco tiempo.